Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kapmania fila pan call haki niki number. Haka sinjam ka batmu wan pendunai ke jingshania negeri Bangladesh haka lek kawan ling bagi kali syaki jela jong than chitai lami ngi ka sarkar India ka lapan statement Shna ek Surok ba high speed highway corridor ka ba penyeso na Shillong sya Silchar ka ban penyeso yakni ka than syaka Duriau ba Bay of Bengal ling ba ka situe port balashna dak India ha Myanmar ka jingtmu jong sarkar ka basna yakni Surok ba ka long tang ban kin tiu ya ka jingadai haka khai ka pateng henrei kan long ru kum ka jinga khon persya ya ka jinga ban jong ka Dhaka yaki linti jong kathan ka sarkar India kalamang pisa ban Shnai ni ka Surok saulan ni 4 lane ka bajrong shispa 100.3 kilometer ha silenter ka National Highway 6 kan kot hadu arpu arajar praspa 100 kulur ka jinglut ka ni ka Surok kan sedang nadu kasnong mauling khong hajan Shillong bat kan samling ba sha punch gram hajan Silchar bat kan penyeso ya ka Kaladan multi modal transport project hakari Myanmar bat kan longru ka na ki Surok kaban penyeso ekathan chatai lamingi bat kanong wa Kolkata jong ka jela West Bengal andal adep Shnai ni Surok kan long ka Surok khongdong ka bayarap ban kit yakimar kimata na visa bat Kolkata port syakathan chatai lamingi ling ba ka Sitwe port da ka bayat lait no ya ka Chittagong port hakari Bangladesh hadin melapoi ha paletwa Myanmar ling ba ka linti yakimar kimata on sakit pat na Surok Shazorin pui ha ka jela Mizoram bat nang ni on sapun poi syaki jela jong ka than chatai lamingi kambun na ki benta jong ka Surok pa ka bajrong hadu hispa 10.4 kilometer kan ya ling ban na ka jela Meghalaya bat tang ar kilometer na ka jela Assam bat kani kan pen mentoi tang ke jela Meghalaya rei kan penyeso ru ya ke jela Manipur Mizoram bat Tripura ling bak ni ke projek lakmi lenti bakan penduna syusyu ya kalek kawan na ka pra point san kenta sya ka san kenta ka Kaladan projek balabai pisa da ka Ministry of External Affairs kan penyeso na ka kat ling Kolkata port sya Sitwe port Harakini state Myanmar nang ni pat kan penyeso sya paletwa bat sya Zorin pui ha ka ba ka NHIDCL katmu ban peteng ya ka Surok Shalong Tolai bat Azol Hamizoram ka Silchar hakawai pat kebenta bakut jong ka Surok ba kan long kum ka transit point bakong san ni ka jela Mizoram Manipur Tripura bat Barak Valley he ofisa jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation ulaong ba ni ka Surok ba ka long kum shibenta ka Act East Policy bat ula batai ba ni ka project kan long kum ka jingkan thok ka balabu jingkhan bhai ki jingkran padangshen jong Chief Advisor Bashipor jong sarkar Bangladesh Muhammad Yunus ubelakam hakapor Ukraine hakanong ba Beijing China bakathan chatai lamingi jong keri India kadai ka lakhang bat bakanong ba Dhaka kadai tang maka kanong up ya ka Duriau na ka benta kathan parokoi 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility.